Hello, welcome back to our channel. Voin chu Changkha Kimchi kan siamang tiang hi. Changkha hi kg chan ve ai tamshet gram zasari somnga kan silfaya alu zum le among lama shui angkha tiang hian kan paya. Tuidaya kan chuang sawanga asawatanga minute ni vel nuwa kan ofang. Atui kha kan thlihula kan dadaya chuan kan zai phela tiang hian alai taka chuan mun thuma alai kan zai phel kha kan zai phel le a alenda na zirin mun lia te ati theya chuan kan zai phel mun khat kha kan la a tiang size hian kan zai le ni sakor bak che mangin ke chuan kakat zel ani ti hian kan Changkha chu hei hi lo ni ta a khatiang bok khan tomato hi pum khat achung mu kan paya sukor bak cheng kan kat le a purun pum khat chemin khatiang size khan kan kat le a laphetau kan chudi pang fish sauce hi 4 tablespoon chuan sesame oil hitirim tuitu turin 1 tablespoon kan tel bokang laphetau kha ti hian kan chu somang grinder mangpon olsam takin a hair som theya hei hi aisen nania fian khat kan mangang rong ti moi tu tan chuan purun var hi fanga hi kan pol bokang hei hi kai kwang repania thum khat hi kan la anga tui sawa kan cha ani lo pon kan chhum lokang re lo te chuan thian king chu tui sawa kan lo cha don ani thil dang kan buat sai chung khan heng bol lo ho zong ba ka hian nakina atopa Azino si khat le khoizu fian khat kan pol bok don ani na chuan rice flour kan siam chop don ani arham no khat kala a ke hair dip fek don ani adip dan ka du tok ma lo chu ke hair deuh char char don ani ti hian kalau du tok ta a chuan fian ni hi ka swak chuak ka tui dai no khat kapol le a mei hi ka onta a asong manan asang bera kada a kan chopol deuh hleka chuan aso hun ka ngak don ani kan rice flour chuan kha aron so chana aso chana changkhan mei kha kan da nyam ta ni gesa chuan sima chuan kan chok char charang akoi dan kan du tok ma lo chu kan chok don ani kan lo du tok anga mei kha kan off anga kan da dai don ani hei hi kan Changkha kimchi siam huna ati nang tu atan kan polang tuna chuan kan bol hlo ho zong zong kha kan cho polang
kan changkha kimchi siam chu kan lo zota a airtight container kala achunga kathuna fridge kan ta nga e khopte te in kan la chhuak zel don ani tuna chuan kan rice flour siam kha kan lo da thave ang kitchen thil reng reng chi chini le thil dang te po tyang hian ka da thachin ani le kha ka chep thlanga chuan rice flour ti levoin ka siam ni kha ka zia ka nga bottle a hian solitape mangin ka bel don ani dora tanga kan le masala le bom ne ang chi te po hi ama mi ming kha ka chep thla a tyang hian ka tar thina ama hian anung lama hian manufacture date expire date te ingredients te kha ka chep thla a ka bel bok thin ani tyang hian kan lo tar zota rice flour ti kha ni ta a hi ka siam ni ti han ka da tha ang hi kan kimchi siam khanein lo siam ve vek don na tui em em ani min lo thlir kan lo me bye bye